ena bisu abule meke Mungu aende so ngendi kone bala waso ya ubanga ukola obuwe ukola winda wike kundu winda na nolida na ungai ona yipa ine wiyo no mundu so tine awa ungai wasimu winda hakwo pata onietwa na tutapeta watapeta Muthurwa yuma no ngai wasimu winda awe bo Mwingi monopyo kwanza ngulingana nabe mundi umwe wokete akolewa akina siyoko bikobuo unawezi aindimenda amaka ba kule wazimu aini maka ba wazimu kule wazimu sa nundwa business kugoka na liruzi akila yule there no aiki abanu we ni around about go aiki aziko uwe dosa ibulo na mona yoso ilio mbolo musiezi no subikata wengana ni oroite na ni personal so ndo na time sia kuonga betine ba ilo biyemo anondo songa bangani ume ni po ene aendie Esie kubanga muthomo ayoka na muka aendie muthomo abanga yoka na muka na nundu kangeli ni kamba nina ne uzune businessman we nebuti ena license nundu kangeli ni kamba meye koka kosa fanya muka saisu muka oka newe atwete na muindi ya Esie kione sana au milile simu anene na kangeli we ne kamba mi kami kama kiengali ko bongwe ukayoka kwa simu amundi wona ta usikote mutandike kuona ta bese sena kukakana iza kawa na sa usimu yabi atono za aje yuma tukwai haisi na mmea mingi ati siwini kuni kudate wane ebani ni detector ai polisi kana kwa bila usimu no ku flash na kotaingi isa lakini usimu si dead my friend wale ogilo sasa simu imedonga line wako ukaenda ni wetie balawo awjini komo lakini bado ngezuo kunye ningi tyo na bundiwo betu kunye bandu ke petrol nesa na ndo maboda boda unye sakisibani bosmos yoni kama wana na mundu no konjiwa na mundu no kuboya ngo ne ndiye ko mundu si asiri ukamuka naye banga nene tinesa ataimite le mwana za mnaji atenga letida za ko bule nake ena bisu abule meke Mungu aende so ngendi kone bala waso ya ubanga ukola obuwe ukola winda wike undu winda meke masabu ona gwinda wike wa masabu yende bondola ji wako niwe kenduketa wa kismat nesa mina mino bikakuwa unda mino kwato uyo na kwata no sika musala ka beke ba okaidi yo nambo ina ka wasimu lakini wezi ko wasimu nenda to wasimu no nitwa na kasimu kalaka tulu hino mpaka ne mandikala ziringi ndo wasimu ya mbesa kuna diba ko kwa simu nambo ina bo sisi simu ni simu nenda watachi ya mbesa nzio kandi natata kuambia tachi ya mbesa nzio mga yangilie 10 bina yune ngikotoa basi mundu ngilie 10 kotoa mbezo mbingi ndai woni wete no mundu ndi compare mundu zineta simu yangilio 30 yani dina mahitaji ndi moka ndi mundu ngwea ninye last born ko simu yangili 10 koto ko kindu ko una inaro eni simu zine na ngotabio ndo ushamba ndio mundu la wako ile binda maku ushamba na gulo ni salonda bya ushamba hawa ya kondena mina kuingi tu nena simoni no mai mwakote tukwa tunaweza mai kawa no ibawa mundu si Friday ajero isenyene ukota oni hai mwa kana kuna mbodho kama bulile manangio mundu si simu pesa ntra si alika simu zina kaleta na ngamira itatu kwanza na miutu na wakatatu na ikalayo wakatatu na ikalayo wakata na wakatano ili mundu la watatie kwa bona asia belange ya ngelige bandu ko tumba bona bia loka ika mosa madaba hai mwana osa isuno kana nena ndo kutakwike na masio ndo kutakwike na masio ngonesi mwambe yewe moyo mwingi mono yokote wange tasi atoko miku kota zitu atoko miku kote mewe moyo mwingi mono yokote mama na yu pana ni makakwata ambu kote mama na unge ni makatu maana enda manenga namba kwanza na namba kukutelo kanamba kukutelo niwe sasa isuwe yitu nena na ndo kutakwike na masio niwe zinye ni nena ne stage obana kuna ambisio ba Nairobi yini next stage na konda iwe neko hiyo ndake kiwe hiyo bali na simu attach ndani angilie 10 ndake na buka kunoka aka angili 5 okangika hiyo nyeko ndani na ni hiyo yuke class ni kika koyo hauna koli kanisa nini na no koli ketina naziwe kiwe si wetu amina nena alika nisani ni itina kebela chetina baake yo usina amino bitu ndo amino na kwigina maso yinengi ngidambia no konguta luko usita amini na kesi mo kwa muko angali ya ondoka hiyo wezi town iko tela kwa siungale wewe ya ondoka ti town hausa zi message yalika ndokuta wako kwiki
kota ndunge shukrani atuma pesa msia ngungute loko ndenge titia kwa siasandi sio kwa siasandi na asandi endelea wa lakini ndio na kwa nini si kutunga mubea wewe kazi ningi nasi na kwa ni asandi ningi mwana kuambika nezo hello ambira brother na mwe brother aini na kwa ninoza ni nali kangali ni uko nelekele mino ndao kwa moni ni noza ngali nelekele na kunumbai kingechosa chabulia na wenizari ni uma yao chabulia na chaenda kitu Esie undusi unenete na kitu mwambie asante mwambie nimesema asante ningi najiwe mwana ningi mwambie nimesema asante nduma ngale enda ba ilobi simu zangu ndo weka no we bado kisunu ndo baguma sina kitu yiba ndungi na kitu omwe asante ningi na niwe Esie ndukitombe asante yende na wezethia at least ya thina kino na athi paino ndukwigi no wengo asante yo thagwela ngwenda omwe ai nasi yana ndo no langesa bibi yake nyingi ba town yes ni mutai wa andru ni simu mutha okela ndatika so in the business lenga kwithia bandu itumba ndizo tu kanenga na report bakwa hitho ona wangenda na bio konia na ngenda na bio kwamba kuonenga discipline muta hapo mio ye ona simu mwana na mina medena hai simu mwana one ona dominate ona namba yani wezi okula ku enjoy wamba o enjoy utasio ukethio ukethio no wa kalanga ayo kamwali kana tumia lio twile hai mwana ona tuna mina na ya pesa mbingi ona dominate chuma ngi chuma na ngi simu na mbedo